Келсе жамаат парыз экен. Сүннөт менен алектенбейт дедик го. Багымдаттыгына гана исключение бар. Парызды окуйт, парызды окугандан кийин биринчи кайсы намазды окуйт. Анткени пешинден алдын 4 рекет сүннөт бар, пешинден парыздан кийин 2 рекет сүннөт бар. Талаш тартыш бар туугандар. Имам Аби Юсуф рахимахуллахтын фатвасы боюнча 4 рекетти биринчи окуп, анан 2 рекетти окуй дейт. Имам Мухаммад рахимахуллах 2 рекетти окуп 4 рекет. Вакила бил акс. Сөздөрдүн орду алмашып да кетти деген. İmam Muhammed rahimahullah 4 rekette aldın okuyt deyt. İmam Abi Yusuf rahimahullah 2 reket deyt. Aytar Raddul Muhtar'da gelgende mına bu kitap degenede. Sahhiha kullu minhuma. Ek sözgө teң fatwa berген. Keybir alimler 4 reketти birinci okusun, barzın okugандай. Keybirler ekine deyt. Bul jerde oşo 4 reketти 2 reketten birinci okusun degenge fatwa berip atar. Bul jerde da. Al-ihtiyar li ta'lil muhtar anın matınında da gelet. Wa tuqda tuadda ma qabla zuhri. Peşinden parzdan aldığınki 4 reket sünnet fi vaqtihi gördünüzbü? Öz uçurunda kaza bol elek da. Nege fi vaqtihi dep atat? Peşinden vaqt çıkıp ketken bolsa kazası sünnetlerin kaza kılıp okuyasız, parzın gana okuyasal uçurda. Qabla şaf'ihi cüp 2 reket cüp namazdan aldın, 4 reket namaz birinci okulunat deyt sünnete. Çünkü tuğandar 4 reket sünnet birinci okulat deyt.